Krumzari SKTV News Puyeng Biri Bapum Namakpu Luchingmina Taram Nokchari Ahan Bada Marui Bapau Board of Secondary Education Manipur Loba Chahi Sigi Class 10 High School Living Certificate Examination Mahiro Lising Kunthataru Kasatir Kunga Mangana Sarugyadu Nangasidi Hokray Manipur Mausagi Fibam Hanjilakna Bamadi Safava Environment Nama Purakna Bahonavada Angamating Pangani Haina Union Defence Minister Rajnath Singh Nathazaba Pirakle Hari Amaso Lakshmi Priyana Direction Piba Manipuri Film Bungna British Academy of Films and Television Art BAFTA Best Children's and Family Film category da Best Film Award from Manipur. Housing Pau Sandong Pizari Board of Secondary Education Manipur Bossem Nalova Chahi Sigi Class 10 High School Living Certificate Examination Mahiro Lising Kuntragataru Kasatret Kungamanga Sarugyadu Nangasitagi Hokray Exam Asida Chingi Mahiro Lising Taramapan Fugataruk Amadi Tampakta Mahiro Lising Tarataret Kasatruka Humbuda Mapan Yaw Napuna Mahiro Lising Kuntrataru Kasatret Kungamangana Exam Center Chamago Humpumatoi the exam thari Apun Mahiroi Masing Asigi Manung Nupi Mahiro Lising Taranipan Chahum Yankai Amadi Nupa Mahiroi Lising Taranipan Chahungo Humbutra Mangayari Center Chamago Humpumatoi Manung Ching the Center Humpumatoi Masung Tampakta Center Chamada Mahiroi Sing the exam Masithari Ngasi Sktv'S na Koina Chatuna Exam Asigi Ahobunumita Imphal Manung the Leva TZ Higher Secondary School Heritage Kanban Uripok Amadi CC Higher Secondary School da Exam Gyoriba Fibam Singing Silubada Mahiroi Sing Mama Mapama the Guardian Sing na Examination Center Sing the Matamchana Yaunarakpa Tengnaki, Ahanba Numit English subject Toponumita, Mahiroi Sing in the Chigna Perkia Tava Tengnaraki, CC Higher Secondary School the Changtura Yinglubada, Examination Center Asigi Officer in Charge Oinasuladiva, School Asigi Principal KS Memtom Binahai, CC Higher Secondary School Examination Center Oidiva Sida, Tongan Tonganba School Mapandagi Apunma Mahiroi, Chaniga, Marifutara Nipana exam thari. Exam asi Nyom Chum Namading Naching na Pangtok na Nabahot Navada, Marilay Naba, Kudingmak Nangamating Pangbio, Matang Ta Mars Kitangkul Humdoi Fauba, Chatagado River exam asigi Manunga, Quaidiki Chongba Kumay Yaw Sang Kumay Manung Oiba Maramna, Mama Passing na so exam Tariba Myri Sing Yariba Makay, Section Biba Tangay Fade, Kumay Haraw Suyaw the Bayade Adum Oinamag, Myri Sing Itungi Punsigi Yengduna, Matam Sana Larik Pahan Machangi Haiki. Parents da hygienic is February Tankulum de Dagi, Metric Pekasi, Hogere, Aduga, Mars ki Tarikulum de Sataga Davanina, Lakliba, Tarik Om, Tarik Manga de Koi Yokshan si festivals later Banina, Koto de Yadavani, Aduna Isasing se, Yokshan Yonba, but Parikadana Hena, emphasis Pihalaga, like you say, Gantana Pahanbiu, Karimba Sinba Korpa Tauragadi, Akanba punishment, Labanina. The parents sing na isa singbu chena biduna lai shu phachana pahan bidana koi parikha am smoothly conduct hunbina ba parents sing da su ningsing jari. Thank you very much. Ngasi se akhoi gi class 10 gi exam hobanu mitchida ingna chikna angang sing se yam thakatana pakhatana parikha se thana bagi damakta akhoina angan badagi adum yam kan hon ajai laibak sigi irang karikra mayam si leina oitaraga su education gi kano sida phabama purakna ba unfair means samta season adana nasa gi akhang badu phajana ina ba hono oja sing na su angamba mateng pangani haina magi mogi room sing takpi ba khotpi ba parents sing da su emta pakhapi kanu khokano angang sing sina yarengai moida thakatana yam cool and calm the exam thana bana akhoina dum advice pijai angang sing sida Manipur Mau Sagi Fibam Hanjilakna Bamadi Safava Environment Nama Purakna Bahotnavada Angama Mating Pangani Haina Union Defence Minister Rajnath Singh na Thazaba Pirakle Hari Wafamasi Hauzik New Delhi Ladiva Chief Minister YKM Chanangasi Union Defence Minister ga Unakibagi Matangda Chief Minister na social media da Tagalak post amada Fongdora Kibani Chief Minister YKM Chana Maki social media account da Tagalak post aduna hai Manipur Lengaki Deputy Chief Minister Losi Diko Galoina Nangasi Union Defence Minister Rajnath Singh Unaki Rajnath Singh Office ta Unakiba duda Manipur gi Hauzik Odiva Security ki Fibam gi Matangda Kupna Wari Sanaki Maroina Security ga Mari Leinava Aruva issue kaya gi Matangda Putoktuna Kananainaki Maduda Union Defence Minister na Manipur gi Security amasung Safety gi Matang asi Tauda Yadraba Madi India Lengaki Khwaidigi Makokta Leiva Thodang Amani Madugi Tamak Khongpham Chet na Lepli Haina Rajnath Singh na Thazaba Piraki
loinana Manipur mahusagi phibam hanjilaknaba amadi safaba environment ama puraknaba hotnabada angam mating pangani hainasu Rajnath Singh na phongdorakhi hari Manipur miyam kidamak India lengak ngam mathodang loduna mating pangniba sigidama Chief Minister Y Khemchana Union Defence Minister bu thagatpa phongdoki haina post asina makha tari panmayavadi haukiba Chief Minister Y Khemchan Central Leader Singh unanabagitamak tangkun gamathoida Delhi da chatkibani Cabinet Minister Khuraizam Loken yauna chatkiba Chief Minister gi khongsanadu lengak asigi leifam thokpa Cabinet Minister Singh hapchinduna portfolio Singh yantoklagani haina panaribani khongsana sigi sarokam oina Chief Minister Y Khemchan anu chingduna Deputy Chief Minister Singh Losi Diko amasung nepcha kibgen galoina ngarang Union Home Minister Amit Shah kasu unabasu leikrabani Levagasi Maroina Manipur Yamna Chauthok Saningai Oina Lakshmi Priya Devi na direction piba Manipuri film Bung British Academy of Films and Television Art BAFTA gi Best Children's and Family Film category da Best Film gi award phangmangam khrei ngasi ayuk angan mada London na leiba Royal Festival Hall da pangthokiba humudra mapan lak suba BAFTA award ceremony da Bung na Hollywood ki nominate tawbada yauriba acho film Jutropolis 2 Lilo and Stitch amadi Friends sci-fi movie Arkobu Maithiba Piramduna Children Film category da India gi oiva ahanba BAFTA award phangmangam kibani Axel Entertainment Chalkboard Entertainment amadi Suitable Pictures na punna co-produce toba Manipuri film asida Gugun Kipgen Walahizam Angom Sanamatum Jenny Khuraina actor sing oiri Ronit Chingangwam Akku amadi Zuvin Balaporiana film asig music piri film asig screenplay so director so oiriba Lakshmi Priya masana oibani ngasi pangthokiba BAFTA award pibagi thoramda BAFTA gi president choidiba Prince Charles Princess of Wales Catherine Hollywood ki saknairava actor Leonardo DiCaprio Timothy Chalamet Michael B Jordan Kate Hudson amadi atai celebrity mayamna sarukyaki make award lobagi warolda director Lakshmi Priyana Khurumzari haibu wahina hawdokpaga loinana Manipur thokliba irangna mayum makai leizadrawa internally displaced person sing angang sing amadi irang mayok nariba Manipur ki matangda miyamgi pukning chingshinki Khurumzari, greetings to everyone. The walk up till here felt like the last few steps to reach a summit of a mountain we never knew we were climbing in the first place. So thank you to the jury members and BAFTA for giving our very small film such big love. A film that is not only rooted in a place which is very troubled, very much ignored, and very unrepresented in India, my homeland, Manipur. Homage to my homeland. So, just want to use this opportunity to say that we pray for peace to return to Manipur. We pray that all the internally displaced children, including the child actors in the film, regain their joy, their innocence, and their dream once again. Lamdamasigi sana mahi lining chaliva yellow furop mitay chothe kabui amadi maring amatoina punsinduna sajibu nong mapanba cheraubagi thoram state ki thakta pangthoklagani thoram asi pangthokna ba punba kanglai yellow furop sajibu nong mapanba kumhai festival committee ama furop mari ki luchingba sing punsinduna semkre loinana committee asi lengak namasak khangbiduna chahi gi vazeta senpam hatpi haina appeal tarakli semkiba committee asi ki chairman lining thosanami temple board ki kabui loishangi sanglakpa kamson Gangmumai Kabuina Oibaka Loinana Vice Chairman na Thau Zatra Chothe Amadi Maishnam Ibobabu Khankre Chairman Amadi Vice Chairman Khalaba Singh Khudaktagi Thaupubuki Yabasungasi Lining Tho Sanamai Temple Board ta Pangthokpa Paugi Mifam Amada Board asigi Vice President Vidyavati Senjamna Lauthoki Lining Tho Sanamai Temple Board ki meeting makha Thoramasi Committee asina sinduna handak chahi asigi March ki tang taraga mapanda Chothe Furupna Khundariwa Bisnupur District ki Lamlang Hupi Village sa Pangthoklagani London Sigi Masak Tapada, Aseng Masak Tapada, Bekian, Logia, Masi Uriba, Sotegi Alaman Uriba, Marini Uriba, Kabigi Uriba said. Sigi and Aseng Masakana later, Una Lakomam, when William Kune, Usisana, Levinagadobani, Adunam Kudimaki, Magi, Hormegi, the Shemagi, for Haimamalay, Madugi, Adum Yoshindo, Maduna, Nana Saliba,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯁꯛ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯍꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯁꯛꯇꯨꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯡꯈꯤꯅꯤ ꯂꯣꯜ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯩꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯒ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯝꯗꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯄꯥꯂꯥꯏ ꯏꯄꯨꯂꯥꯏ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯌꯦꯛ ꯁꯂꯥꯏꯖꯕ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯨꯟꯖꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯣꯊꯦ ꯃꯔꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯧꯏꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯧꯅꯤꯖꯕꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ सुरकदौरबी इरांग असिना मरम ओइरगा कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरी कुनगा मंगादा लौ उबा याखिद्रबा लौफमसिंगी खेती पोरन लेंगाक नाथुबदा पिथोकपियु हाइना कोकोमी फार्मर्स विंग की कन्वेनर सियाम खुमना तक्सिलकली ngasi lamfel leiba kokomi gi mayai loisingna pangthukiba paugi mifamda siam khumana makha taraduna irang asina maram oiraga lau uba yadaba district tara ki lofam singi damak center na kumza lisingani kungamari kungamanga gi oina lupa crore marfu manga lak marfu mathoi rom pirakkhrabasu manipur lengak na hozik fawba ketri poron sing pithoktana leiri agriculture department hokiba kumza lisingani kungamanga gi february taraga marida irang asina lau uba yadraba lofam lising taraga chani ga marfu taruki list ama home department ama di district singi makok thongba officers sing da self सिंह अदो पिथोकना बाहिरकी बसु लेख्रबनी हौजिक फाउबा थबक तोंथोक्ट्री कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मंगा कुनगा तरुक की ओइना लौ उबा यादबा मफम सिंह सर्वे तौननबा लेंगांगना ऑर्डर अमा थोक्तना लेरी अवाबा कया मायोकनरिबा लौमी सिंगी फंगफम थोकपा सेनफम अथुबदा पिथोकपियो करिंगमा लौमी सिंगी फंगफम थोकपा सेनफम सिंग अथुबदा पिथोकट्रबदी लौमी सिंग लोइनना कोकोमी फार्मर्स विंगना खोंजंग चंगशिलगनी हाइकी लाइरब लौमी म्यामना थेंगनरिबा प्रॉब्लम सिंग कॉम्पेंसेशन की लागइबा पैसादुदगी माकी इमुंग मनुंग पुजबा अंगांग मसा मसुले महि मसिंग तमनबा कयामा सिद्ध सिजनगदौरिबनि मरमदुना हाइरिबा कॉम्पेंसेशन असि अथुबा मतमदा पिथोकपियो हाइबसि फार्मर विंग की साइड तगी थमजरी अदुगा हौजिकसु अखोइ नौना लिंगलबा पॉपुलर गवर्नमेंट असिनसु मणिपुरदा पीस अमसुंग नॉर्मलसी रिस्टोर तौहनबा अमसुंग आईडीपी सिंग माकी युमदा रिसेटलमेंट तौबा हाइबसिना अहानबा प्रायोरिटी ओरगा हौजि गवर्नमेंट जिना थबक संगसली मणिपुर पीस अमसुंग नॉर्मलसी पुरोकनबा होनबा हाइबसिदा इसागी इरमदम मसिदा लांजेन अदुन लेरिबा आईडीपी 60,000 हेन बसिंग असिदा फंगदरिबा पैसा से मसा मसागी बैंक अकाउंट फंगनबा मतमदा मसिनसु मणिपुर इंग तप्पा शांति पुरोकनबा होनबा अमसुंग आईडीपी सिंग असि मसा मसागी रेस्पेक्टेड युम सिंगदा हंजलनबरसु चाउना अचौबा मतिंग अम ओइगनी हाइबा फम जिनि अखोइना थमजरिबसि करिगुंबा अखोइगी कोकोमी फार्मर विंग की साइड तगी अखोइना थमजरिबा कंपेंसेशन 2024 असि अथुब मतमदा पिथोक तारगदी अखोइ फार्मर विंग ना फार्मर कम्युनिटी सिंग पुंछल लकांदा यामना अचौबा वुमेन अमा लाकनी हाइबा वफमसि थमजरी Campaign for Just Fair Delimitation JFT na paring na chatharpa campaign ki saruka moina ngarang khurai ningthobung purabagi sanglenda census and delimitation haiba sida miyam gi oiba khana na mifam ma pangthokhrei khurai ningthobung women welfare association na kusham naduna pangthokiba mifam aduda JFT gi convener Jitendra Ingomba amadi khurai ningthobung women welfare association gi president Konsam Radhavani na mithunglen singoina sarugyaki Mifam aduda Jitendra Ningombana phongdokhibada Ministry of Home Affairs ki meeting makhada tangkak ani thokna mikok thibagi thabak chathagadoriba asi Manipur gi housing oidiba phibam asi ingluragadi kanglon chumna pangthokpa haibadu oiba ngamloi JFT na census ki thabak thoram sing athingba piba leite tawbatabu mitop sing hana khandoknanaba NRC tawraba matung census asi pangthoknanaba haibani handa Election Commission of India na chahi asi gi April thadagi Manipur yauna special intensive revision SIR pangthoknanaba khangalakpa leikre matang asi dining badi SIR na NRC gi mod sinba yaroi madi census ka su mari lengnade SIRD electoral roll da mioy amana double voter oiba leikidraba migi maming electoral roll da panshinba sahi sudana voter list yauba nupina yum palaba matung double voter oishinbana achingba kaya asi khandokpa khaktani haiki paugi maraktana tenba brega matang nominasi SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piripa SKTV gi saruk ama oibiu
franchise ki khuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna miyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu SKTV gi technology amasung magun leiraba service asida adumsu yawbiu akupa marol gi damak mobile number 7005259437 natraga 8974209157 da call tawbiratuna khangbiba yagani ब्रेक की मतुंग मैम तराम नौचरी मखाताब पाउ पिजरी खोंगनांग थाबा यूनिवर्सिटी लिंखत की चाही मंगा मपुम फारकपगी मपोंग नुमित की थोरम ngasi खुराई कोनसम लेखाई दलेबी यूनिवर्सिटी असला पांगथोखरे थोरम अदुदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंदगी प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर किरण हजारिका तेलंगाना की सेंट मेरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की हेड डॉक्टर जी मारियापन मालेम की सकनाई रबा होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जवाहर जे साहा अमसुंग खोंगनांग थाबा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर एनजॉय कुमार ना थोबि मिथुंगलन सिंगोइना सरुग्याकी थरमदुदा प्रोफेसर एनजॉय कुमार ना हाई अतेन मतमदा लिंखत किबा यूनिवर्सिटी असि पिकना हौदोक किबा ओरबसुंग असिदी मायोरेम अमसुंग फैकल्टी सिंग मपोंफा न लेरे अवाबा कयागी मरक्ते यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की गाइडलाइन मखादा यूनिवर्सिटी असि की खोंजल यांग चंगशिलक्तुना यूजीसी की 12B फंगननवा प्रोसेस हौख्रे खोंगनांग थाबा यूनिवर्सिटी असिना इंडिया की पॉलिसी मतुंग इना आयुष हेना मीटिंग थमले यूनिवर्सिटी असिना चाही मंगा मपुम फारकपा सिगा इरोइना यूनिवर्सिटी असि की कॉलेज अमसो लिंखतपगा लोइना अथुबदा मथौ तौनना होटनरी अमरमद यूनिवर्सिटी असि की पीपी मॉडल दा सागत हॉस्पिटल अमसो चादा मरिफुतरा लोइसिलक्ले अदुबो टेक्निकल की प्रॉब्लम अमदी इरांग असि की ओइबा फिबम असिना मरम ओइरगा हौबा ngамदना लेरी मसिदा सुनतना पांगैदा फमुंग चनी ओइगदा हॉस्पिटल अमसो साबगी थबक चथरी हाइनसो महाकना फोंगदोखी Jahi mga surpasida kwadi yo kuri biggest achievement si night college amaka concern college of na kwida kani khane but still start with outside the campus amana koi chhatra gi PhD ki chhatra gi machine si yamna le then we have also started to produce PhD students we had a PhD student ama thokre another about some 6 students ama pipeline le yam thuna moi gi baiba asima soba achievement ama UC gi le moi guideline asigi matuna we have only problem any assistance very soon 12B as a Tangani having a expectation धनमंजरी यूनिवर्सिटी की कैंपस बोम पोखाबी थौदोक्ता लेखिद्रब डीएम साइंस की महिरोय अनाम केनेजी की अनिरक सुब लेखिदबकी कुमन थोरम ngasi निंगसिंग खुबमदा पांगथोख्रे कुमजा लिसिंग अनि कुनगमरी की ngasi की नुमित फेब्रुवारी कुलुमदोय की नुमिदांग पुंग मापन लोम तावद थोखिबा लाइवक्तिबा थौदोक अदुदा लेखिद्रब महिरोय केनेजी की कुबमदा मियामना हिकले कतंबगा लोइनना खोंगशेद अमसु चटकी ngasi की थोरम अदुदा सरुग याखिबा महिरोय लुब एमसु की प्रेसिडेंट ब्रूस पेबम ना हाई लाइवक्तिबा थौदोक अदुदा डीएम साइंस ता मंगा सुबह सेमेस्टर तम्मदा नतना एमसु की थौमी अमा सोयरंबा केनेजी बोम न पानबदगी लाइकनबा ngамदना लेखिदबनि अमदी महिरोय अमना तमथिना सोखी माकना मखा तारादुना मणिपुर की हौ कियादमदी महिरोय खुनाई किदमा चेन चोंगदुना लाक्लिबा लुप असिना लेंगा की अमदी खुलाई पाइबा सिंगिया सोयबगी मायोक्ता लेपलुबा मतमदा अफा अपुन असियाना अमदी अकीतु जुंबा कया नंगदुना लाक्ली कुमजा लिसिंग अनि कुनगमरीदा थोखिबा थौदोक असिगु मखाताना महिरोय खुनाइदा थोक्तबा ओइशनो थौदोक असिमक एमसुना वांगबा थाक्ता यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना थौदोक अदुदा चेनरिबा मियोय खुदिंगमक मियामांगदा खंगनदुना लोगी ओइबा मतिक चाबा चैराक पिननबा लेंगाकता तक्सिनदुना लाक्ली अदुबु ngasi फाउबा लेंगाकी माइकाइदगी चेनबा मियोय अमता पुथोक्तना लेरिबा असि लाइबक्थिबनी अथोबदा मिहातपसिंग मियाम खंगना पुथोकपियु हाइना माकना मरी लेनबा सिंगी पुनिंग चिंगशिनकी नाकालमरमदा ngasi निंगसिंग नुमित अदुगा मरी लेनना माइरोय सिंगी ओइबा मिफम अमसु पांगथोके नुमिदांगी मतमदा मैराकतुना अवाबसु फोंदोकनी हाइके तुकी लाइबक थीरबा तम थीरबा भोम एटेक अदुदा इन्वॉल्व तौगिबा दो लुप ओइरो नत्र इंडिविजुअल ओइरो मदो अमुक हना मै री इन्वेस्टिगेट तौरकांदा अखोय मिस्क्रीनसिंग दो मणिपुर मियांगी मफमदा महिरो कुनाय मफमदा अमुहना पुथोकदबनी हाइबा वाफम से अमुकान लेंगा की पुनिंग याम थुना सिंगसिनजरी तुकी Numinini chupna chathagada Mathematics Training and Talent Search MTTS program for undergraduate mathematics students ngasi Dem College of Science da hudokre Department of Mathematics Danamanjuri College of Science Danamanjuri University na Manipur Mathematics Society ka kushamna duna MTTS Trust and Manipur State Bank of India Imphal branch ki kuthang da pangthokpa thoramadu mari leina na Dem College of Science ki Department of Mathematics ki Head of Department Professor M Kubeina फोंगदुरा किबदा करमना मैथ्स हाइनना बहोनगनी अमदी मैथ्स हटपदा वाखल खनबा तमिनना बगिदमक प्रोग्राम असि पांगथोपनी
Program asida DM College, GP College, Imphal College, Manipur College, amadi atay college singdagi puna mahiro yangkhay na sarugyari. IIT Bombay, Mumbai, amadi Maharashtra dagi Professor Dr. Anand Narayan H. Amadi IISER Kolkata West Bengal gi Department of Mathematics and Statistics ki Professor Dr. Orna Mitra na resource person singoy na sarugyaki. Mathematics subject asida afaba mahiri sing khandok pagaloinana Mathematics Olympian nama oina na hotnabada choba mating oiragani handakisina ahanba MTTS program oina pangthokpani makata na chahi khuding ileptana pangthokna na hotnagani haiki Masigi pangtolo program ji maroiba pandamdi ekoi gi undergraduate ki chhatra singse masida koina training piba anka ji kar mind todna hotkadege bagi tongan technique of solving ade anka mu honabda wakan khan batam bi gadurba suma makhal gi training ni masi yamna mamanjam ba do makhal gi training haiba training je pine bu jamta mapalam de gi koi IIT Bombay de gi expert lae adu IISER Kolkata de gi expert magalae haiba expert ni sina numini ini sobna chhatra sing training pi ani je koi ni todu program ji level 0 ni adu level 1 haibam lei masinda third year kara kan to godabni adu mu level 2 haibisina master kar sahi do to godab haiba training je sum yaur pasina mami da kari dorka de bo khogi mathematics olympiad saru jaba ngamakadurni Manipur State Commission for Women and MSRLM Imphal ki makhada leiba top dusara yaral gi BLF singa khusham naduna ngasi nongmagyoiba gender sensitization awareness program ama pangtokhrei top mayai lekai da leiba SSC community hall da pangtokpa thormaduda Manipur State Commission for Women gi chairperson TS Tiningfam Monsang commission gi member SK Sophia Member Secretary W Fazatombi amadi MSRLM Imphal ki DC SIST PR Rinsang na chingmana sarugyaki tharanga mari leindana Manipur State Women for Commission for Women gi chairperson TS Tiningfam Monsang na haikibada commission asi nupi singi mathakta domestic violence harassment chathaba thingnana ba masagi rights fangnana bhona bani nupi singna domestic violence ki chaithing nanglaga tumina leisin bagi hainabi toklasi karingma nupi amana domestic violence natraga sexual harassment mayuk na bamatamda khunai adu da leiriba mi pung khudimak na matoina lepmina duna thingada banina mahakna makha taraduna Social Welfare Department gi makhada su saithing nanglaba nupi singbu ngak senana pathosal gi manung chana Women Helpline number 181 amadi one stop center na chingba hangli amadi legal provision gi makhada mating pangani haina phongduki Nupi singse domestic violence and harassment yam thange adu madu phangdana ngai adu ka nupi gi right se preserve karna ngai adu ka nupi gi problem lairagadi investigate karna ngai adu ka discrimination lairagadi harassment lairagadi adu ma makhaido jingsin ngai adu ka anything government adu ma body amani adu na Manipur State Commission for Women has said Gini habisi bhata biu khang biu Hero Motor Corp Limited is ki general business head Lakshmisa Nalurayana gari airport rota Hero Motor Corp ki nauna hangba Hero ki makhoni panba gari ki showroom Premier Imphal amadi Hero 2.0 ngasi hangdokre showroom hangdokpa ki thorama de Hero Motor Corp Limited is ki general business head Lakshmisa Naluraya oinam Navakesor oinam Vidyasagar yauna business partnership ki mioi singsu sarugyaki tharmaduga mari leindana Hero dealer Mothers Blessing gi partner oiriba oinam Bishal na phongdorakpada ngasi hangdokliba showroom Premier Imphal asida miyamna hena pamnariba Harley Davidson X440 Charisma Extreme yauna premium motor bike sing phanglagani Premier asi Hero gi ani suba dealer ki makhada hangdokpani Premier ga loinana hangdokliba showroom Hero 2.0 asidana Jum 160 SCD 125 Blazer Splendor amadi atay mokhongani panba gari sing phangangani Hero dealer asina bank tied up toduna finance ki khudong chaba supiri amadi showroom nauna hangdokpaga iroinana gari sample lakpa singda ataba mamalda servicing piri amadi gari part accessories su discount da phangani haina su phongdoki अंदर की डीलरशिप ने कोई सीधा गाड़ी Zoom 160 Destiny 125 Pleasure Splendor ते में आपसे पंजे कोई नहीं सीधा फाइनेंस की सु उन्होंने चावलों में यानी फाइनेंस के ऑप्शन से हमने कोई टाइप IDFC First Bank Axis Bank Shriram Finance HDFC Bank तो में आप ले जाइए कोई नहीं सीधा वर्कशॉप से ले सर्विस से ले जाइए सर्विस कैंप तो जी में आप खुद चावलों भी हो
we are very happy. Hero MotoCorp is very happy to have the opening of the premier showroom in Imphal and would serve the customers with the premier range of Hero MotoCorp starting from Xpulse 210, Extreme 250 and Zoom 160 scooter, Vida scooters, Charisma, Extreme 160R and then also Harley Davidson. We are very happy. As you all know, that Hero MotoCorp has been the world #1 two-wheeler manufacturer for the last 25 years in a row. And we have more than 125 million, that's about 1.25 crore customers happily riding Hero bikes on the roads wherever they are. Democratic People's Front DPF Manipur Sin Kiba State Level Manipuri Short Film Contest 2025 ta Rakesh Naurim the direction Piba Thonagi Nongzuna West Short Film gi mana fanglakpada Ipak Films Production Manipuna Nungaiba Fongdurakli Dr. R.K. Nayan Sanana Puthokpa Thonagi Nongzu Haiba Film Asina Contest Asiki Category A gi West Editor Amadi West Director gi mana Sulobangam ki Film asida West Short Film gi mana fanglakpa asida Ipak Films Production Manipur gi maikai digi nungaiba fongdorakpa ka loinana DPF na sigumba miyam gi mitna kong oigedaba short film contest ama silakpa asimak thagatningai ni haina Ipak Films ki office secretary na khangalakli panbayavadi Thonagi Nongzuna contest asigi category A da West Short Film gi award fangduna sel oina lupa lakh ama momento ama sung sol ama khusinaki Imphal la fongba pauchi ireipaki circulation head oiramba loinana All Manipur Newspaper and Electronics Media Employees Association NMEA gi C group ki member Kunjamayum Amuchongna Laying Liba Sida Enemia Cell gi Mating Pankre Thasi gi Hokiba Tang Taraga Tareta BP stroke Torok Padigi Janim Salaying Lava Matung Makata na Ras Medicity that Laying Chatariba Kairau Bitra Makale Kaidigi Kunjamayum Amuchogi Laying Bada Mating Oinanaba Loop Asigi 3rd Council Secretary Gogo Maitram Amasung 2nd Council Secretary Laishram Ambari na Luchingduna Lupa Lising Mangagi Cell gi Tengwang Adungasi Kusinakibani Apunba Sporting Association ASA Nambol na sinduna mamang thagi January 13 digi hoduna Foizing Awang Youth Club PAYC Playground na chatharakli ba Marirak Suba ASA Trophy lising ani kun gataruk 5-man A-side Open Football Tournament lising ani kun gataruk ngarang loisin kiba ka loinana Tamo FC mayang Imphal na team champion oire tongan ba team taruk na group ani da saruk yaraga knockout format ta chatharakli ba Tournament adu ki ngarang sana kiba final match ta Tamo FC mayang Imphal Apunba Sporting Association ASA Nambolbu Panjul ani sino da maitiba pituna champion oikibani Tournament asigi akhanaba manada Tamo FC ki surasna best player ASA Nambol gi Sanathoi Pritam amadi Rohit na mathangsina top scorer best goalkeeper amadi best defender loinana Bisleri FC na best discipline team gi manasing fangki team champion Tamo FC amasung team runners of ASA anida case award medal loinana trophy sing piduna pukning thawatki Housing amu state asida ngasigi oikiba inga sagi pau pizari ICAR Regional Center Lamphel Party ki fangba report ki matung ina ngasi state asida khwaidagi sabagi chang Celsius degree 19 oiki aduga khwaidagi ingmagi chang na Celsius degree 10.2 ni nungsita yawbesing manal gi chang na yukta chada marfu mapan amasung nungthil na chada 19 oiki Aroibada maroiba pausing amuka na pizari Board of Secondary Education Manipur na lauba chahi sigi class 10 high school living certificate examination mahi releasing kun thaga taru ka started kun manga na sariyadana ngasi digi hokre Manipur da mau sagi fibam hanjilak na bamadi safa environment na mapurak na buhot na badang mamating pangan ni Union Defense Minister Rasa Singh na thazaba pirakle haidi Amasong Lakshmi Priyana direction piba Manipuri film Bung British Academy of Films and Television Art BAFTA gi Best Children's and Family Film category the Best Film gi award for Mangan Kray Matang sa bulletin na solution jare Manipur miyangi pun sida khwaidigi na maroiba state asigi lepak asigi mali malingi ipaw singi da mag SKTV News bu meeting ta dun lebiyo kurmjari